Buri wa Kenya gutasukia ikinya hari bara ya murimo wa mukingo thegia beudire gukorwo ikigomerwo muno. Ukimenya tene na wajiririe dawa tene ndugikinya haha nginyi. Arume kurio meyumagirie guthimwo murimo wa mukingo thutha wa riboti kuonania niyo mahotometie bara ya murimo ucio. We are satisfied with the work Professor Kaimenya has done at the Ministry of Lands. Atatine kudi ngurani guthingatiria mihango ya kwiyendekithia kwa murondudu-ini ya maminista na iturwa cia iguru thirikari-ini. Tunatumia sandarusi ama plastic fulani ambayo inaitwa poly. Na shemania na John Ayera muthondeki wa micoro ya nyumba cia muhiano na magemio.